Pemirsa Desa Gulingan, pemekas Ring Pura dalam Kuto, Kantun ngemargiang ngodak pelawatan ide sesuunan, ngawi gunayang utawi mekampuh bulu goa. Dresta puniki sampun kemargiang dok siu ulung atusan. Sekadi keuningin, Ring Bali wantah wenten 6 desa sane nami dresta sekadi inucap. Kewentenan Barongket sane mekampuh bulun goak kesungsung oleh tigang banjar adat inggih punika Banjar Munggu, Banjar Angkap Canging miwa Banjar Darmayase. Ring Bali wenten 6 barong sane mekampuh bulun goak inggih punika Ring Pura dalam Kuto Gulingan, Ring Pura Maspait Singgi Langon Desa Intaran, Ring Pura dalam Arum Banjar Nyelati Desa Kuwum, Merajan Puri Tegal Tamu Batu Bulan, miwaring pura pererepan Banjar Bengkel Desa Penateh, miwaring pura Celanagu Desa Budulu, Ratu Gede mekampuh bulun goak ring pura dalam Kuto, mepesengan ide Ratu Gede bagus sane ketar kayang sampun wenten, duk siu ulung atusan, duk punika wenten penyuwan bulun goak sane sering wawidangan pura alas sarum, duaning dawak punika sane paling dangan kerere, inggih punika bulun goak. Sinarang sami dari ngaturan ayah ring pura dalam kutuh ingin nyait rambut ide sepunika taler ngelim ke angin ring pelawatan ide Ratu Gede. Goa utawi kampuh goa ide Ratu Gede punika ide ngamulihan rika ring pura alas harum ring alas bao sane wenten riki baler ring pura dalam kutuh. Pemekas ring warsane mangkin ngodak bulun goak kepuliang saking Sulawesi, sane sampun kepecah, sedurungnya nih sampun kebersihan nganggen sabun, raris mekeringang tur majait nganggen benang mangdane side kegantung, selanturnya nih kejait nganggen kain mangdane rapi, yening sampun puput wau bulun goak mepasang. Juliana Mewa Indrawan, Bali TV.